Kapitang Enteng. Na, api aging matang ka manin iti asaw. Sa nabali tamay salaeng mo. Kahit, asino nga iti mga sikasaw no mapantay di bangkag ta. Ay katsaklat ta asino kumapay nga Kabailam nga raud. Una, apay kit dinasaan. Sigurado mlaeng tuyang. Wun kaday. Nasaysaya at matlaeng no adda aso ta. Iti kasta. Addan to timang bantay dito kalapaw ta. Tunggal mapantay di bangkag. Ay katsika ati makamaw. Sigurado mlaeng. Asaan ang maiwarawara ti rugit na di taparangan. Takababain kadagiti kaaro ba? Ay na, sakti makamukunak lang arudan. Awan pagdanagam. Ay, badaw! Badaw! Na, apay ka day. Bigat agpukpukaw ka. Nakitam ni Tandar. Asino at handar? Diya asok Diya kamukin ka Na, sa dinungay nga tantiayan na. Awan mo't ije pagturturugan na. Ay kating kakitaan di taparparangan Ang mga no nakikaro ba lang? Kasadun nga no pinulutan da ni Tandar kaw. Na! Asino kumangay ti mangurson natin iti tayo nga asaw? Kakita kitain. Ang mga no at dalang di tayo gigay. Di mo nga min liplipatan nga itali day ta asaw. Wan. Itali man na imbag. Tatno sana makabulaws. Wan. Mala, sumurot kan to ijay kusina. Tagsagana tamata na mapaniji bangkag. Badaw. Anya manayin. Anya nga tano ito talangan ni Tandar ije bangkag ta. Narigat atuyang. Ang mga no mapukaw. Nayunam lang ang tipakan mau tapno saan ang mabisinan. Taag malmalem ta ijay taltalaw. Ay, nagpigsamot ng tituto tuyang. Ay, un nga raw. Kasanungay ang makaawid ta. Ay, Diyos kay, ang mga no adalaman di karayan. Ay, isantan ang makabalasew. Ay, kasanungay ni Tandar. Awanan at imang pakankan kwa na. Ay, tiksaman kiday ni Marikwanang. Wino, ni Maribanang laangan. Tapakanan da pa'y laang. Awan ti signal di tawi. Ha? Ay, muna nga. Ay, kasano daytan? Saan mo't amabalin niya ipilit at agawain? Ang mga numalmus na ijay karayan. Ay, anya ngay nga raw. Maturog tan aditaw. Masapatan tulangan nga agaway inton bigat. Diyos kay, mala. Agluto ka nga rodan iti kanenta. Enteng, ada ka di mangmangag mo? Di ka di taul ti aso? Wan, itay pa'y amang mangag ko. Di siguro aso da marito yang. Enjat orasan na ya. Alas 5 iti malam. Ang mga rusan pa simangpot da pari ba daw? Sa dinaw, tinapananda. Iji bangkag da. Ay, ang mga numabisinan ti aso da. Iso asaan nga agsardang iti panagtaol na. Inteng, ada kamot dito kusina. Amay. Sana ka makaturag. Kasano? Saan nga agsardang agtataol di aso da pari ba daw? Ay, uray siyak nga rod. Saan siguro ang nakaawid na marituyang? Nagpigsa nga mititudo itay. Awadan mapuyatan tayo nga kakaruban no kastahay. Sapay ag-duty ka ijay barangay hall inton bigat. Ay, isiripog man kid din nung nakaunti silaw da pari ba dong? Sige. Day, naka-off mat, Inteng. Awan mo ti makita ka silaw. Ay, erwar mo man di flashlight. Anya ti aramidam? Ay, indak pa ka ti aso da. Dagasak to ni Kwaraw, tapno adda ti kadwa. Apa yang may kayo dito'y balayang, Kyle? Ay, kadwa indak man tada papananta. Sa dinaw. Intaman kita ang di aso da pari ba daw?
Ang mga lumabising. Iso at taon. Awan ka di da tatabadong iti balayda. Nakaukmot ti silaw da. Ay, sapay nagpitak ti mapanijay. Ah, Masadutak. ay saan ah? Ay, apay saan? Naging gaita. Mabutang kayo pala iti alalya. Apay ko maamabuti nga. Nagturidak. Ala, kaduan na ko aram. Amok asaan kamit la makaturaw. Makaturturog ako ng gal. Di uray man taol-ataol day taaso ta. Makaturog aklat ta. Ay, intakit din. Kasanungay no makapungtot ni Nana Tuyang. No umunig ta iti balayda. Ang mga no kasuan da tapay iti trespassing. Ay, saan tamat nga umunag iti balay da? Pakanin tala ti aso da. Aw, kantatan dito'y balayda tataba daw. Si kanti umunag. Ay, kaduan na ka. Kabalan nyo daytan. Nakakandado mo ti balayda. Kaya't nasa wine, awan taaw. Nagatiaramida. Kapayasak ti pagdamagam ngay. Kat si kamot tinangibaga nga umayta di tawi. Ay, ano? Nagawahan nyo natin ay. Makaturturo ka kaon. Wala, iganam ti plaslight ta silawan na. Anya ti ramidam. Makandag nga rin ti aso da. At dahil nalam nga ipakan mau. Ada iti bulsak. Oh, kitahan niyaw. Ang mga nukagatan na kayo ti asaw. Kadi! Oy, ipiktiv ti narami jo angkail. Nagtalnan ti asaw, kalpasan anangan. Ay, basic lang dahi tanong siya. Angan, apay ngay ngagkalkalingatan kayo angkail. Ay, saan ba't ko rin? Ngagkalkalingatan kayo. Huwag namin ko araw ga. Anya ko Kaslada nakita ka. Anya tinakitam. Pasensya ka na. Ay, umuna ako na. Ha! Oy, angkail! Urayan na! Inteng, ato yan tidanom. Ay, agya pa nakdungaw. Apay akas ta tilangam asimangpag. Ay, Kan kunak man no kadwam ni Kwarog. jak amo ano nakasangputin ni Kwarog iti balay na. Ay, imuna ka nagawin na. Ay, jay flashlight nga ino sarmaw. Ay, ada ka ni Kwarog. Di marayak ngamin. Nakabutbutang ngamin tinakitak iti balay na pari ba daw. Anya? Ay, kayat mo asawan. Nagawid ka nga awan sihilaw mo. Wala. Ay, sapay nagsipngad. Naimbag man, tanaba ulam anagawid nga uray awan pinagsilaw mo. Pinagsilaw ko ti matak ah. Na, Si kaman ti makakita iti white lady. Antay, anti banang. anya ti aramidam dito'y balay. Si mangpat ka din ni angkail. Itaypay Ay, Abay. angkail. Anya dyan nakita yung iti balay da Nana Tuyang. Kwa. Kasla white lady. Ay, isumot laga masabali ti pulo iti angin iti addatay jay. Nabati yu pa yung ti chinilas yu iti balay da Nana Tuyang. Ay, ala akton nadadapari ba dong? Tinapatag. Saan na ta din ang granday dya white lady? Hindi tuya ko na maturog angkail. Ang mga numasalaw ko dyan white lady no agawid ak pahilang. Ay na, Jack, amo kada kayo nga agulitag. Timal na dya aso da marituyang. Angam ita, kunayo manan nga adda ti white lady. Basta, di tuya kon balayo ang maturaw, gantay. Anyat gatang maribanang. Barako man, marikwanang. Mano a kilo. May sa kilo laeng. Ay, wingayam. Adaman damagag. Anya day ta? Saan ka di pa'y anagawid da marituyang di tabalayda? Saan pa'y mait? Naglaaw nga ro dya aso day ti rabe. Saan ngagsardang agtataol? Ay, win nga rod Ay, uray ije balay. Mangagmi ti taol ti aso da. Isuan na pan pinakanda inteng. Idi pinakanda, nagsardang matan iti panagtaol na. Ay, nasaya at atanapanunot ni Kapitan Tikas Tamaray. Tano saan, amang ano napuyatan tayo amin ay. Ay, badong, agriin kan.
Anyat oras yan, Tuyang. Alas 7 iti agsapa. Agriing kantag kapita. Nasapa pa ay. Ay nasken ama sapat nga agawaid. Amumet asaan anangan ni Thunder idirabe ay. Kasanon ngay numatay. Umuna ka nga rodan niya kapay. Ay, so parono agtumat lang. Sigurado ma. Wen, agkuyog tantumat lang agawin. Ay na, adan samot nakastrik nga agtatakaw dito'y balay ta. Ha? Unya raw. Na, apay nga nayalis na ito'y panganan ni Thunder. Unyag pa isaw. Naimbaglaangan ata dan ni Thunder ang nagbantay dito'y balay. Ay, nuawa na mga natakawan tan. Un nga raw. Oh, makitam. Dakkel ti maitulong ni Thunder kadata. Gapukan ko na. Nagpatinggalaang gitagik dagiti agtatakaw. Good job, Thunder! Good job! Oray no kasta. Nasken amaamuan ta. No asino dagiti nagpanggap nga agtakaw dito'y balay. Husto ka, Tuyang. Tapno saan danton nga ulitan. Mala, rogyan ta nga ruden tagbirok iti ebidensya. Tapno maireporta adagaws iti barangay haul. Tuyang, kita ang daytoy. Na, chinilas mo't dayta. Unya raw. Panunood man. No asino ti akin kukway ti dayto chinilas. Ay, jak malagip no asinaw. Ay, wine ni pare Inteng. Ha? Ay, wala niya. Dayta ginakitak nga insuot na idinaminsan. Kaya ta sa wunday ta. Ni pare Inteng ti imay dito'y balay. Ay, nasken amadusa ni Kapitan iti inaramid na. Kapitan pa'y nga raw. Kita man na imbaga, ang mga nuadda Paris dayta chinilas. Ay, awan mo't ti makita. Mala, ingkabagbagaan ni Kapitan tapnusan amarwam. Makitam daytoy, pare. Na, chinilas ko mo dito, pare. Wen, pare. Nakitak iji paraangan may. Agasum dayta. Kapitan kapay mo't nga raw. Ngam umay na kami takawan. Takawan na sa sawon. No awan ni Thunder iji balay may. Ang mga no nagbaligi ka iti planaw. Ay, anya ko mga titakawak di tabalayaw. Awan planok ngagtakaw di tabalayaw, pare. Apay nga raw. Nga da chinilas mo iji paraangan may. Ay, kastoy ngamin, pare. Ay, Ustan. Diyak kahit adenggan ti panagpalawag mau. Ay, sakbay nga sa uka. Amuan pa'y nga umuna, no niya tinapasamak. Sa dino tinagapuan niya, tataba daw. Di tabalay da uncle mo Apay ka day. Amom ka day. Ang nakitak niya chinilas ni uncle mo iji paraangan may. Kahit. Pinanggap na tagtakaw idawan kamay. Sana kasta tinapasamak, tataba daw. Apay nga ron niya da chinilas na iji paraangan may. Hindi rabe ngawan kayo di balayaw. Saan nga sardeng agtatawol di aso yaw. Iso ti makagapaw, anapan kami iji kini uncle kaw. Pinakan ni uncle di aso yaw. Tapno agtal na. Idi kwan, kunan ni uncle nga dan nakita na, iso ating maray. Kat di na napuutan na nabati gaya man ti chinilas na. Aya! Day tatipod na, tataba daw. Uray saludsudan yun ni kagawad kwanang. Kababain tinaramid ko, Tuyang. Anya aya tinapasamak. Pinagsasawakan ni pare Inteng. Saan mo't gaya mapudno ti atap ta? Anya katasanan. Kat no naglawag tinakitak. Wen, pudno ngay may da pare Inteng kan kwarog diti balay. Ngam saan da panggap tagtakaw. Anya nga raw. May dalaing pinakan ni Thunder. Ta saan ka nung agsardeng agkataaw? Aya? Katwain, ay na. Kababain pa'y din kini pare Inteng. Anya ti masapul mo, pare. Ay, Ay, bagamaw. No niya ti gagaram, tada pa'y naskin nga aramidag. Pasensyakan, kadagiti na isawsawang kukin ka, pare. Kababain tinaramid ka. Okay lang ka, Jack.
Agyaman ako unay pare. No, saan pa nga imbagan ni Kuaraw? Saan ko anaamuan tipod now? Ay, sorry pare. Inton maminsan anya. Amwem pay nga bintipod na. Sakpay nga agsao ka pare ba daw. Tapno saan ang nakababain? Ay, nanatoyang kentatabadong. Saan kayo ngagpabasol adagos? Amwen nyo pa'y tipod no. Tamangan no da kayo laeng timabainan iti kasta nga aramid nyo. Ala, sige! Ditan, tinagibusan ti sabali pa'y aparang. Dito'y drama tayo. Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Charlotte Leteselo. Ken iti direksyon Virgie Paglay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540 ken daytoy nga estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangay. Kapitan Enteng. Parta kang patagpataray ko raw. Sa dino ka diti papanan nyo, Uncle. Ay, isti, papanan ta. Ije irita nagpapicturak. Ha? Picture? Win. Anda nga minapanunot ka. Anasaysayat no ang damit ladawan ko ang maisabit iti diding ti opisina iti barangayhan. Anya? Intun malpas ti terminaw. Diyada mabati ang pakalaglagi pa da kanya. Kasjay. Ay, nagkakoy ka. Mamati ka kumakanyak. Agayatak ka talaga kan ka, kuhanang. Ay, dinakman birbir nga sa latan si katunay. Kan pangasim panawan nak ditoy. Ang pangasim ko ma. Napudno ti ayat ko kan ka, kuhanang. Sardeng anak man narang-rang-rangan dito tersinak tunay. Nuar arigan bali anak kan. Ni kuhanang mo't. Para kanyak. Awan ubing kan bakit. No may papan iti ayat. Iso kasyan na kuman Aklo naman ti ayat ko. Dita, pumanaw ka dito kunak. Di nakpagpungtutan tunay. Sige, no, day tatik ayat mo, kuanang. Ngam, agsubli akto manen. Amang idato ni tinapudno panagayat ko ken ka, kuanang. Ay na. Di mo pa'y lakit aklunan ti ayat day di abaraw marikwanang tapno adamot katakunay-nay mo dito'y tirsinam. Ay, pakpakawan. Jak laki di kaya ti makiasawa iti adayo nga ubengam siya. Anya? Nila kaagbain na dya tuning agsubli-subli dito tersenak. Masurunak. Si kamot maray. Amangan mat no ison ti lalaki aparakan ka. Di mo pa'y lakit aklunan ti panagayat na. Ay na, no talaga kayat ko ti makiasawa. Idi pa'y lakumaa. Anya? Iso tulungan nakman kide no anya taramidag. Tapno sardengan nak na dya tunay. Pangasay maray. Naa. Ay, ada ka mo't gaya man, Inteng. Wan ba nang? Kita ang mantipicture mo. Mabit lang. Takautik iti bulsak. Teka. Tubay to ay di picture laang mo't dayta, Inteng. Saan mo't adakkel? Tapno mayat ko maisabit iti dideng. Jak amo nga photo ID lang ti mabalin ijay ili. Iso masapol amapanak ijay syudad ti Baguio City. Para day tala abanag, agpliti kapay amapan iti adayaw. Ay, saanan? Anya? Ipawit mulangan kanikwarog numapan ijay. Wando saan, kanimari-kwanang numapan ag-purchase iti tagilako na. Malala. No isote ko nam di isa. Aw, at titiginatang ko abugoong kan kalamansay, badaw. Nagbayag kamutan anapan gimatang tuyang. Ay na.
Pinalpaliiw ko pa'y ngamin damari kwa ng kantunay. Idi pimanawan ni tunay, sa gimatang itibug ko. Naa. Sino ato ni dayta? Ni man to ni abaraw di talaawd, tay agigyan iti abandonado abasit abalay. Ni tunay? Tay baruan na isarong dito barangay Kabildatan? Wen. Awan mo trabaho na. Kanayo na makita ka mapanag-istambay di Tersina ni Marikwanang. Ay na, kat no sublia-sublian na ni Marikwanang. Ar-armen na. Oh? Ar-armen na? Ha? Agbibisin mo na niya tunay? Nagadwa babalasang dito? Ni pa'y kagawad kwanang tarmen na. Nasaya tanda ka dito'y balay mo, Kwanang. Apay ka ti angkal. Anya ti bagayaw. Alam man dito'y ladawan ti rupak, tasikan ti makaam mo amapan mangipadibilap iji bagyo. Ha? Baliwak ko mga iparikapi. Tabasigbat. Dakkel ko matikayat ko. Taura adayaw ko makita. Sorry angkal. Awan wayak amapan iji bagyaw. Adya. Tinasayat. Nilangan kagawad kwanang ti pangtedan nyo iti dayta. Tailayon nanton nga ipan iji pagar-aramidan da iti ladawan. At daak manayin, tapno idaton ko tinabayagan amarikrik-nak nga ayat. Kwanang. Ay na, talaga ka di nagsardengan, tunay. Aging gangawan makita akayan ayat mo. Sa anak asumarda nga umayagdaton kan ka, Kwanang. Aniya? Kano'y bagakkan ka nga dan kaya nayat ka? Ha? Pudno ka di day tanga imbagam kanya, Kwanang? Imbagak mo tadi nakbirbir nga sa latan. Sapay ko mata sana pudno nga adan kaayan ayat mo. Ngamin, agayatak unay kan ka, Kwanang. Pumanaw ka ni tisangok, kunak! May iritaak lang iti kasta nga ibagbagam kanya. Pag-abigat mo kagawad. Kastamat kan ka, kapitan. Anyat gatangam. Sa anak agumatang kagawad. Umay ko lang damagay no kaano ka amapan iji Baguio City amapan agpurchis iti lakam. Kastaya. No makawayak, no bigat, mapanak, kapitan. Alam to man da ito'y picture ko. Ta iparikapi man iti dakdakkel. Kaya't ko tayo medyo maisabit iti diding ti kadakkel na. Muto'y nga rin negatibo ti ladawan nyo, kapitan. Siya kung ti makamaw. Agyaman na kagawad. Ar-arman na kagayam ni tunay, maray. Ay, masuronak nga raw ka ba daw? Jak amaw na niya teramidag tapno sardengan na kaun. Kat idarum mo akin ni parenteng. Si kamay, tilay bagbagam kanyak. Mabalinaya matikas ta. Kinapudno na aday ta ni kapitan. Ngamjak imbagbaganay ta. Ha? Ay, nukas ta nga rod maray. Isuro ka, no anya taramidam. Tapno di na kan subla-sublan nga armay. Sige, kapitan. Mangrikepak pa ita nga aldaw, tama pa nakagpurchis iti lakaw. Tainted ko kan ka negatibo ti ladawan ko Ang mga numalipat am kagawad. Di kagdanag, kapitan. Adda dito yung nagtibag kaun. Adda ka di pa ibilin mo kanyak. Kaya't ka. Payaramidak pa iti frame na. Iti kasta, ikabil ko iti diding iti barangay haul. No problem, kapitan. Matungpal tibilin mo kanyak. Sige, mapanakaon. Tanay amangan numaladawak pa iti biyahe. Ay, naala kong tiladawan ni kapitan. Jack pala ito tamasapol nga ipan ko pa da ito ilay. Anakwanang! Nay, Anakwanang! andak dito apay aya. Ha? Ada kayo umatlagayam dita, nakalamang. Tirumbang akat naka-display kayo umat dita, Tapno makita da kayo dagiti ang gatang. Magtal na ka man.
Anyat gatangam aya. Awan, umay kulad damagain. Nunalpasan jay ladawan ni Uncle Kao. Ay, kwa. Ay, jak pa'y naala. Inton sumarunon taon. Tama alak taon. Nay. Kasla na pudot ti ulom maray. Ay, Na. si kamot gayam, pari badong. Nakitam ka din ni Enteng no ada ijay tersena ni kagawad kuanang. Ha? Ay, wan maray. Apay ka day? Ay, masurunak. Imbes ang mapanagsak do iti danawm, jay pa'y laladawan na ti ununaan na. Ay, di pa'y lanap na kiti imbagakan kuana ni Kwarog nga awan pa'y. Ha? Kat no, nasipotak itay, kinidayan ni pari inting ni Marikwanang. Ah, Idi kinitakmat ni Marikwanang. Kinidayan namat ni pari inteng. anya? Ha! Kaslada nagkinaawatan da maray. Tinasayat, ingka paliiwan ida. Mapan ka iti balay ni kagawad Kwanang. Anya? Ha! Agalwad da kanyak, no adda maduktalak ka da kwada. Naimbagasardam mo, Kwanang. Mabalinti pumasyar? Na, si Kamanan! Ay, ala, sumra ka nga raw tunay. Umay ka. Agyamanak. Katita, makitam no asino ti adda iti ladawan nga adda iti dideng. Wan. Si Kamay. Adda kadwam alalakay. Sinalabay na ka. Saan kumot nga amamaw? Tapno ibagakan ka, iso day tati kaayan ayat ko. Iso nga ita, tanakita maun, sardengan na kuman, tunay, Sige. Jakon ipilit pa itibagay. No, adan kayan ayat mo. Ay, damat gaya man kayan ayat mo, Kwanang. Awan matan dito'y barangay kabildatan ni Tunay. Kalpasan ti pan nakabartek na itinakaro ijay tersena ni Mangkulas. Nagpukaw mutang. Amangan no nagsublain itinaggapuan na aluga. Amangan no inarami dan ni Marikwanang diyan surokin Kwana. Tapno sardenganan ni Tunay. Nasayat ba? Nangro nagat di tay am mo day ja Tunay. Anya? Agraraman ki di day ja Tunay Gaputa ada negosyo ni Marikwanang arman namatay. Na, naimbag man ta nakalagip ka nga imay pimasyar. Maribanang, mala, agtugaw ka. Agyaman hak, Marikwanang. Ha! Anya ti kayat asawen ti ladawan nyo kan ni Enteng, di ta dideng? Jay, ay nalipatak mo tin nga inikat. Ha! No kasta! Pudno ti imbaga kanyak ni Pari Badong, nga adda relasyon nyo kan ni Enteng! Salbag ka! Pang-uran sa Mari! Tumaraya ka! Hay! Agsubli ka! Agsubli ka, Marikwanang! Enteng! Anya ti kayat asawan da ito'y aladawan? Ha? Di mo ba't pigsahan ti sa Sarak mat atulang tapno jak mangag. Anday ko. Nagpigsa mo ti panang balunot mo kanyak. Anya gamin ay aladawan dayta. Daytoy aladawan nyo kan ni Marikwanang. Nakaportrait pa'y Diyan ka mo dayta. Ay, anday ko kasi nagdungo. Talaga dak amo ti may papaniti dayta aladawan mi. Kagawad ko na. Ay nabadaong dakes adamag. Binekal ka no ni Maribanang ni Marikwanang. Naimbaglaangan at nakataray. Tanusaan amangan no dakes ang tinapasama kan kwa na. Ha? Ni kanumot kapitan.
Ay na, kasta unay ti panang balunod ken kuana ni Maribanang. Ha? Ay. Ay. Kaasimot gayam ni Pari Inting. Ano kasta? Nagalas ket ti ugali mo si Kabadong. Takas lapay pakaragsakam tinapasama. Paray, papayaban na ka now. Apay ka day. Apay tarupam! Anday ko. Nagpigsamot ti panang danog mo itimugin ko, pare. Nagsakit, nagutot lahonay. Ay, nagkuna. Akas jay timapan mo yung sursuro kung ni kagawat ko anang. Kalpasan na. Ibaon mo ni Banang amapan ije balay ni kagawat ko anang. Tapno makita na ti impaaramid yung aladawan mi kampay idi ka ni kagawat ko anang. Pare. Makita ita tinapasamak. Ludi ka katlaglag a pinarswa. Sika ita ti pagikarwag ita inaramid mo. Ay, sana paray. Ay, kasan na ko, ma. Ay, jakon ulitin pa ina jay. Pakawanan nagpare. Ay, sige. Pakawanan ka. Hindi na kaya't asawain. Adi musong batan itilintag ti inaramid mo. Ha? Ilaw-lawag mo ti amin ka ni Banang. Salbag ka. Tila mapan mo aramidin. Wan, paray. Ay, pagbabawya ka, tinaramid ka, Ure agrungab ka iti sagok. Nasken asong batam ti imbuga ti madingay na ramid na. Ay na, tatabadong. Nagbalatiken ka ti kapanunutam. Intun maminsan, amirisan nyo pa'y nga umuna ti ibunga ti ikadang nyo. Sakbay ngay patungtal nyo. Ala sigay! Ditan tinagibusan ti sabali pa'y aparang. Dito'y drama tayo. Kapitan Inteng. Insurat para iti radyo ni Jonalyn Menzi Carinyo. Ken iti direksyon, Virgie Paklay. Musika, ken computer recording technician, Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Ken da ito'y ng estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangay. Kapitan Inteng. Nagtimplak man kiti kapay. Tako mapimampay dataaw. Una yung tikas to asasaan din ti may sa kapitan. Kumpurmi aparikot ti umay da idardarom. Ewa mo ilaki na saya atin. Inteng. Sino dyan nasabat ko di tarwar? Si kamit. Ni kano maring. Ubay na kano idarom nila kay na. Nakakaasi kano akab-kabilan ti asawa na mapartag. Anya? Iti na minsan, ada nagdarom at tinakaw da kano tinginginan a pantalon na. Hindi kon, ada man nagdaruman nga inagawan da iti asawa. Ay, nagalulakin din na parikot dito'y lubungin aya. Ay aganos ka Inteng. Noon niya katinaknakan da kita at tao. Tadi dala maisimpa mo ti bagbagida. Di dala mabain. Ay na agsasaro numanen ti darom ngas asikaswan ni Kapitan Ita ije Barangay Hall. Aya! Nasayaat mo ta. Tapno adda aramiden ni Pari Inteng. Tadikot agtugtugaw latan tar aramiden na. Para kanyak. Awan sirbe ti kinakapitan na no awan ti agdaram. Kasla imbaga metan amasapul nga ado ti parikot ama pasamak. Tapno adda serbe ni Kapitan. Ay, adda kung diti bangkag ni kinituyang ka. Uy. Mayat ti tubo dagiti kaimulmula ama isa. Na. Anya dayjay? Dagiting samot manok ni Kwarog dagita. Ay. Dito'y gayam ti ayuyang daa.
Salbag kayo, manok. Payman! Ciao! Ciao! Nay, apay nga eh. Awan mo tandag iti manok ko nga umaymangan iti impurwak ko akananda ko ma. Ay, agpakpakan kagamit ti manok mo kwarog. Ay, umayak man gumatang iti sidaan mi kani antim abanang ta makasid-sida kami kay. Kumaa, ngumawan mo tandag iti manok ko anggal. Ah, Itay pa'y asak sa kurwak ida. Awan mo tanti sumangpait. nanada apay ngay. Alangan mo't amat maturog da pay lang iti sa nga ti kayaw, nagbatayan da. Di talang likodan ti balay ko ti pagturturugan da. At da pinuun ti mangga di ta pagturturugan da. Ay, ang magano na puyatan da. Ay, inta kitain. Sigud mo tama sa pasapad ang agririeng. Ang gamita, apay nga wanda mo tayo. Awanan dagiti manok ko anggal. Agkaiwarada mo tan diti sirok ti mangga nagbatayan ta. Apay ngay. Natay damot amin hindi iti manok mo kwanaw. At talaki din ang poison ka dagiti manok kaw. Tapay mo tan na nagigidandaan na tay. Ah, Idarum ko no asino man tinangarami diti kastoy ka dagiti manok kaw. Ni kabadong ti may gimatang idikalman iti sabidong, kwarog. Aniya? Di dinamag ko, no anyat pangusaran na. Kunanamat nga usaran na, bangkag na. Ay, sana mabalinti kastawi. Isulakit dito ng poison ka dagiti manok kaw. Ay kakasarita man na imbag amangan mo't no dangagpay so amo na may papaniti dayta. Ay, ijay bangkag na kati ayuyang dagiti manok kaw. Nakitak ida-idi namin sa nijay. Apay nga minadi mo impupok dagiti manok mau. Tapno saan da kumaanatay. Amok tataba daw. Sikatin ang sabidong kadagiti manok kaw. Wine, siyak. Makitam, di husto ti atap kaw. Umay da iti bangkag may. Di sinabido nga ka. Sana mabalinti kastawi. Bayadam dagiti manok kaw. Nagkunakin ka bayada. Bayadam, tanusan. Mapilitan ak nga agdaraw. Idarum ka. Di ore man nagdaram ka. Apay, mabuti ka kaya? Kabuting ko ayan ang kalmaw. Anya? Di ka pa'y agyaman, tani kwarog ti makiarigluken ka, abayadam dagiti manok na asina bidungam. May sakamit tuyang. Uray sa dinaw ti pakadandanunan mi kinikwaraw. Jak ipalubaos, apabayadan na kanyak dagiti natay a manok na. Day takot ti jak kayatken ka, si kabadaong. Ta imbes nga urnusan nyo ti susik iti nagbaatan nyo kinikwaraw. Saan? Tati kayat mo. Padakkelan nyo pa'y day ta susik yaw. kasta ti kunakan ka ni pari badong. Unang gail, isuan na sakit tinakam kaw. Idarum ko ni tataba daw. Nagloko day jayan. Idarum kaw, tapag multaak. Puro tiksas pa'y dagiti manok ko anatay. Ay, nagngina dagiti apuliti manaw. Ay, bayam tapaya bakto di barangay hall ni pari badong. Nigayam pari ba dong tinang sabidong kadagiti manok ni kwarog? Ay una yan. Masurunak iti day jataaw. Nagadungas asikaswak aparikot dagiti ka barangayan. Ang mainay nayon day jay abadong. Ay, anya nga rod, kat si kati kapitan. Ay, anusam idan abagbagaan. Da, apay, ubing ni pari badong. Tapno masapol pa'y laang mapagbagaan. Bakilak to pa'y. Entay, Kasano ajak makapungtaw. Kat parigatan daklauna yan. Akas kapitan. na Bakbakitan. Kinlaklakayan dan. Hindi dalakit amumutan. Tagpanunot iti nasayaan. Nasayaat mo't kiti tayo daron mo ni kabadong ka ni kapitan, kwaraw. Nasakit tinakam ko itimbaga na kanyak. Ibagbagak lang arudan nga uray bayadan nan dagiti manok kaw. Nga misupay ti makaungait kan maditi pa nagsasauna. Husto lang tayo naramid mo, kwaraw. Tap nagnakam, kan bagbaganda. Ay, talaga nasakit tinakam kaw.
Awanan dagiti nagngingi na manok kao. Agsagana ka, Badong. Ha? Tanangipilan ni Kwarog iti darum na kontraken ka. Na ita ko man tasong bata konti darom na kanyak. Urayam tanumalpas dagiti sarsarunwen nyo anang ipila iti darumda. Sumaruno kayon kini Kwarog. Dayto yun ti bagbagaken ka. Di ka kadiagdanag tuyang. Nalakalaang day tasong batan. Kabailak asong batan ti darom da kanyak Anya? Si kamot gayang paray. Anyat masapul mo. Ay kwa. Paray. Awan pa'y 5 nga aldaw. Manipod imay nagdarom ni Kwarog kin ka kontra kanyak. Saan ka day pare? Anya ko ma. Kwa, imayak pare ta. Kaya't kakasarita itinalapat. Para iti anya. Mabalin mo't siguro nga ibabawim ti darom ni Kwarog kanyak pare. Anya? Ewan pare, napanunod ko ngamin pagsaritaan milangan adwa ti amin. Oray bayada kon ti manok na tapno malpasan. Bilibak mat iti kinapuskul ti rupam. Anya pare. Kwa, pangasim matan pare. Uray agparinto mga kitisangwanan pare. Kan agkagdagiti sakam no isot ti kayat mau. Aramida. Ay, uray pa agluwa ka iti dara. Ay. Ito lang, kasi kakit din ti mangibabawi iti darom ni Kwarog. Na. Salbag ka? Agawit ka! Salbag kini na niya parenteng. Gaputa isot ti kapitan. Agin papasawan. Nagkunang amin aya asikatimapan mangibabawi iti darum ni Kwarog kontraken ka. Pinadas ko lang mata. Barang kayat na. Di talang mo tinaramid ka. Agam, nagkurang aklang iti diskarte. Apay, anya ngamin aya ti pagkitkita amkin ni Kapitan. Awan na muna. Ay. Agar aramid ka. Umay kad Kwarog. Kahit ibagam itatireklamom kontra ka ni Pari Badaw. Ireklamok ni Tata Badaw. Gapu iti panang sabidong nakadagiti manok kao, ang gahil. Masapul na bayadan namin dagiti natay a manok kao. Okay, stop. Ita, si kamot ti damagag paray. Pudno ka di. Ken apay asinabidungam dagiti manok ni Kwarog. For your information, saan adagiti manok ni Kwarog ti gagarak asinabidungan? No di ka dagiti peste iji bangkag may paray. Ang sigo din nga amom amapmapan iya dagiti manok ni Kwarog saan aya? Nakita nga raw. Basol ni Kwarog Apay nga may tagtarakan iti manok di na ida ipupaw. Makitam dita pa nagsungsungbat mo pare. No kumamit na saya ti panagnaknakamaw. Impakaamumpay nga imuna ka ni Kwarog. Mangikabil ka iti sabidong iti bangkagyo. Iso nga anusam ita no anya ti kayat ni Kwarog adusam. Paray, saan kumamot na kasta Denggendak kumamot Ay, awanan ti adupay asaaw. Nalawag abasol mo. Anya? Sumargan ka yan. Adupay laan, nakapila adaro, mamasapol nga asikaswak. Ay, pakataktakak pa iti kalukom. Ila ko mo, dagiti dua atarakan mo akaldain. Taiso ti pagbayad mo kini Kwarog. Ay, just kiki diti kasti abiyag. Gapota sinabidungam dagiti manok ni Kwarog. Nagbalinan a doble ti presyo da. Isupaya paggasgastusan kan pagtaktaktakam iti aldaw mo. Gapo iti aramid mo amaday. At ganito laeng aldaw da ya parenteng. Anya? Kat no nagbatad, paburan na ni Kwarog. Kumatangak man iti tinapay kan subdraing kagawad. Adoy, Kwarog. Agyaman na kagawad. At to'y matibayad ka. Agyaman akmat. Ay, wang gayam. Binayadan na ni kabadong je manok mo.
Huwag kagawad. Kamaudyanan na. Nakagatang akmatlangan iti sa bali a manok atarak na. Ay, rumbang laang matabayadan na. Nagkunang amin adinay pakaamo nga umuna ti panagsabidong na talon da. Kat amo na mapan ija dagiti manok. Mas nawak mo ta. Italangan na amuak. Asaan gayam alin na kayan wenno innubingan ti pagbasaran iti manakamataaw. Tauray makuna alaklakayan. At damot dagiti saan ang anakman. Mare, may isaman pa yabuti ti arak dita. Pilyam tayo kadagkilan tayo isote itat mo kanya. Naa, awan samad kaduam nga ginom kabadong. Di pa'y kat maulaw kan. Malipata mo na tilubong mo no naibus mo ti karga ti dakkalabuti ti arak. Awan bibiyang mo, mare. Kaya't ko nga ro daglemes ti arak. Gapotan na sakit, tinagam ko kini parintay. Tapay mag kabadong. Urata, naglawag mo't ngamin na paboran na ni Kwarog. Unfair ti kasta. Gabuta ka na ni Kwarog, isam ti paboran na. Unfair mata. Nasaya at nasaan ka na bartek ita paray? Parinteng? Makasarita ka ita. Anya tinangig ko idikalman. Nga unfair a kapitan kun kunam kanyak. Ay kwa, pare, ijay kwa nga. Ada pa manaknak mo. Ay kwa. Ay, sorry, pare. Ako, aklunag tibidot ko, pare. Iso apakawanin na ko man, sorry talaga, pare. Ulitim to pa'y tikas siya nga yung kain pagbaga. Tano siya, awan pakawanag no makaungot Ay, kwa, sanin, pare, sana. Kunat no narisutin, ti parikot. Hanggang, ada pa'y lagayam tuloy na. Ay, just kimat tikas to'y. Parigatan daklao na yan, para. Kwa, ikarik, pare, ikarik. Sana na maulit na dyan ang bagak. Agbalbaliw akong pare. Ay, tatabadong. Ti parikot, urnusan. Saan kat anayunan iti sabali manan a parikot. Ala, sige. Diton, tinagibusan ti sabali pa'y nga istorya. Ana daw manipod iti dinto agkupas apadas ti kakaysuna. Dawanin nung labida tayo, anay. Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Jonalyn Menzi Carinyo. Ken iti direksyon Virgie Paklay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540 ken daytoy nga estasyon. Agyaman kami iting kay panagdengay.